Kamishana w'ebishararo Ministry RDC mukuru w'entebe ya katanu n'abandi bebembezi bashira hamwe ogu neshigenderwa cyo kubyara amabara garukoreka ensharo z'ikishararo eki bitwa batangire kubyara abatura batyo barwo mu mbera nuko kwimuka bakasigaho abebembezi aba batandikire kweshengereza abatura ngo bagaruke bati abatura nkwe kubagira ngo baba babyara babanze babikure kandi kikozerwe batyo nuko abatura kwishiriza kugambana kamishana konka butubikiriza tubaza bakora insobi mwene insobi already twagira twagira twagiha tubariyo hati nibare baragarayo kuriya mwene kinani nyinshabo tureke kucwa NTG office ya president RDC yaha tureke kumuca NTG nanda kuvurira akurra okwetomba itakwanyu akurra ebitekateko byanyu kumutekateka then akagira hata akarespondinga kurigira kumwamugambera bwene mureke tereke kumuhende NTG yatera umuhanda murengwa kuri district kwijaha tugende tumuhurikiza burikiri icyo cyarga hata kucyacyabe cyacyatucu already cyarga bwene mureke tugari cyo muri kiko tereze nshonga zeitu biri bo babigemeho bakora iki bashime kubana bakora abaturano bagira ngo kubyara amabaraga kubasa kuretera baferwa amataka gabo kagataka gireyo umutureba turo kwapusana itonti mangwaga amabare nabwe byapa bakatinde byapa ati nizera kumakora bitaka niyo tukwebu amabare nagacho muzara Constitution ya 1995 igamba control. That's right. Njagala muboza Parliamentary Commission ekwatagane environment yagenda mu Rwera tebabagobana mundu ngereherere by the speaker. I don't know babagobane mundu esawa zino omukyere guli mirwayo under the watch of you nema esawa zino omusenyi gusimwayo under the guard of armed forces. Mukuru w'entebe ya kashatu hagwatawuna kanso ya Rugaga agamira abakora abangwa abansi baratungire kwegesebwe cyo rukumara konkara bwira abaturo butajemere ntekateka eza government ebya government na skemirundege ebiri oba kora na kivari kwetorore nyanzejo ninye bakomire nyenga mwene mu rugo mukahehe umuhezi wa chairman wa district na kamishana bekerezine n'abatura ngo babanze batunje kwegesebwe ko rukumara amabaraga gatakabyirwe. I would not say the community has refused. The community needs additional sensitization for us to be able to explain why do we do demarcation and what does demarcation involve. One thing that we need to understand is that demarcation involves the very people who are benefiting from the wetland. Why do we do demarcation? So that we locate the exact boundary. So when you think Isingiro district local government twicherezana n'abataka kandi nanyeberireho banshaba ngo nibenda kwega na no kwetegereza okubashemeye ko bane baturane bishara twabahereza urwakashatu rwa next week ngo abantu bona beje tubegese haza kuturaheze kubegese tuza akisharira tuteke hensharo gasha kwa Ruth n'wamanya.